Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam. Salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada tabi'in tabi'atnya dan kepada keluarganya. Sahabat Al-Madani yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ada beberapa amalan yang dahsyat di bulan Ramadan. Yang pertama ialah berpuasa dengan iman dan keikhlasan. Berpuasa tak hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun kita harus bisa menahan hawa nafsu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Yang kedua ialah membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ialah bulan di mana Al-Quran diturunkan dan pahala-pahala dilipat gandakan. Yang ketiga ialah qiyamul lail. Qiyamul lail ialah salat malam, terutama salat tarawih dan tahajud. Hal ini kesempatan kita semua untuk memperdekat diri kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaih. Barang siapa salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Yang keempat ialah bersedekah, karena Nabi Muhammad meningkatkan sedekahnya daripada di bulan sebelumnya. Walaupun Nabi Muhammad sudah sangat dermawan. Yang kelima ialah berdoa, terutama di waktu mustajab, karena berdoa dianjurkan di waktu-waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir dan menjelang berbuka. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang doanya yang tidak tertolak, yaitu pemimpin yang adil dan orang yang berpuasa hingga berbuka dan orang yang terzalimi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diamalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah.